ni wow dan ulian tu Pwuhng ko kosonet kaisak ritngatau lukayang way pakonan Pohnpei nan uyakupur toror karyasak riau Rahnwet Oktober yasak keo Pahrek yasak riau ni alam o Rahnwet uyaran karyau dan uyakupur toror wat jalan kagan katlam hotel aktai katta tepatota amen uyahe sakaratan kapung tangku peranan nila kalangan Wiban Ponese Chief Clerk kung lukuran marakan the roll call. Senator Abraham. Amen. Senator Kiwabus Jr. Amen. Senator Isaac Artui. Amen. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tucker T. Daniel. Amen. Senator Souwi Edgar. Amen. Senator Adlino Edmund, Senator Stevie Gay Edwin, Amen. Senator Brian P. Insight, Amen. Senator Jack S. Harris, Senator Francisco L. Yuanes, Senator Helgena J. Johnson, Amen. Senator Stephenson A. Joseph, Nay. Senator Sandalina Leka, Senator Michael Mike Loyola, Senator Casilda C. Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Government Clerk. Senator Erolina Smovic, Amen. Senator Sheldon G. Neff, Yes, Amen. Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Mitaroy Simna, Amen. Senator Jason A. Walter, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. kalangan bagi acan-acan nukcai sabulman kita tenggalan ke forum aimen ulian trai piyo uya sabulmatai sakaratan Enginekelap kaipuni kan Enginekelap kaipuni kan kalap ko wawlap kan branisyo ko wawan ki sabulmalikan ko nalalang ko ng kaniyay ko waw tororong sabulmar kaiti koros palian tiyak momocho government national local or state government wawan ki Kabinaan Pohnpei, Honorable Oliver, Wauniki Siyongkopung Lapalap Joseph o yang amoy Siyongkopung kan. Wauniki Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, Honorable Senator Koros. Wauniki lang sa Morokan, Oloiso, Sariso, Sumasakan, o Lapalap kan Koros ng Chamber o Pohnpei, Enginekelap, Tagapaypay kan o nan wailaut kanan sampa rakat o patrang ulia pemail kan nan uyakupur toror karya isa kriyawat Thailand kakan katla motai laipan po nase floor leader Abram kalangan speaker ejwal sekretaran kapung wow kapasapat speaker kong kupurapan kak puli sabul memui mepeitai tiar nan wawa proto wasakses waun kamui waun ki vice speaker Waun kemelil Honorable Senator kan Koros Israel siapun macail Jonathan kan mepacang cail mesing Rahnwet ejwal sekarang kapung orang mau Koros melil Israel kan me pacang cailan men KPSA kan main speaker nuau imen pacuan uyata kemagitu bagi jalan ke kapandala kamana-manan channel San Salamau kamagitu Thailand kapantela watawatu ala altan channel Koros mautung kamagitu masaniyay Pwuhng masanisyo
Kamagit paita ro sabul matai journal kapantalar. Kamu floor leader. Speaker nuau imen pacuan beliau yata kamaguto peguk cairan kak suspend order of business o ketiang pan nambe isu o walu. Chancellor mau kamagito via karyaban manin kamagito. Bagi via karyaban pai ban rule taigat ketiar po nambe isu o walu o anson Kairong tes Fadrawalong kamumutan ko sunetkan o te pagbangkan. Senator Exide, Senator Kankoros, Masyular, Aktay Bilban po na siya, floor leader Abram. Kalangan speaker kaya sabali cungan sigara nuau. Speaker imen pacuan beliau yata kamaguto pagi memot kesimpulan and suspend order of business ketiang ban order of the day may standing committee report. Chancellor kamagito via karyaman po dahil katkatiya pa an order of the day ay standing committee report. Holban po na siya Chief Clerk o kamagutwat. Standing committee report number babki by Saklamala Risa Prayam Pet Legislature Bill number babki wali Saklamala Risa Geo sa Samnumi Committee Sap. Chancellor report what ni taglong sang committee sab karatayban po na siya Vice Chairman in Sab Senator Perez. Kalangan kami, Main Speaker, Muriban Barawan Taula o pa sa kulong committee kayo man Barawan siyang gigituan sa karatan kaping Warban Kubran sa Model Court. One Gigami Speaker, Vice Floor o Honorable Members Chorus. O niyan sa water ibilman Barawan pagki iyang ay Honorable Members Metro Committee Sab and bitaw sa iya ma ituan pa Committee Ward Pan Pwuhng. Enginekelap, Mr. Speaker, robot Pahrek sa Glamao Lebelian Riseg Riau robot kitong Committee Ward Tadogeo Mechaptar nan Riyakit Risegeo Karyaman. Mabit Tatan Burma ke Imamatuan Kapungalang may buburoyo po. Then we had a motion dalang katsin and masin pen robot Pahrek sa Glamao Lebelian Riseg Riau. Karyaman. Chancellor mau kamagutok dalang kacianan macam ben report Pahrek sa Glamao Lebelian Riseg Riau sabulman kita koros meutung kamagutok macaniai Pwuhng macani so kamagit paita roktail katkat nan macam ben report Senator Perez. Hello, Mr. Speaker. Report what Mr. Salmo Mail Ibadan me koros sabulman ketuan gian sumau and Katarobo Petek Ivan Baruan Oralap. Report what Report kita memot what Kamadan kusunat yume Report waritan dambe epugu wali seglamau le pilihan roi segeo me song-songan gak pagita pilihan sabuyo an way madaling sansanan report what katok tabir par samalaro o ibulan datok the committee executive wegi katirak tagan mie niaspil map bil patrang mat kasala yang jail email letter committee recommend kamadang kusana duat engak kabur burdong moten sabul man kita kabur burdong committee engak kaun sagala usahakan me ele tiya yang to kotela kusunat. Aimat niyarala Mr. Speaker o ibaduan pagi dahil gagmasani ketskiyang kupurgan o sa palman kita. Karyaman.
Miyata Masan of report. Sudah Masan of report, Tamisan Salasang Vice Chairman, the Acting Chairman, Thailand. Sabulman kita report o kabralang committee kamutan ko sunod. Yay Pwuhng yale ti Tamisan Salasang Acting Chairman. Yay ima Pwuhng ima panu yawi. Try to tier Masan of report o Koros mautung tayo sa bulman kita report papakupay sa Klimaw, Lebaniyari sa Kriyaw, Masani A. Pwuhng, Masani So. Motion po ita, tayo sa bulman kita report, nituwan kawait siyang acting chairman, tayo sa bulman kita report, kamumutan ko sunod, pampuralang committee. Kailangan. Winner privilege, Mr. Speaker. Hey, kamu, Senator Edwin. Kailangan, Mr. Speaker. Wayan ka, tula mo ay menpatel sa mga sakaratan kay kuni wala na niya. Wan kan ko bi vice floor member kan o Israel kan ni ang patren trail mention ng Rahnwet ng chamber o mastig. Ni wow men yata ko mo Thailand Gak place standing committee report silu 446-22 tap kupay sa kisyu depan yal rey sa kriyaw o kap kupay sa kwalu depan yal rey sa kriyaw. Restate ma kamagito? Thailand Gak place standing committee report kap kupay sa kwano, kap kupay sa kisyu o kap kupay sa kwalu nan sa bulma trail calendar. Chansan kamagito may report kap silu ngamiye o Thailand place pan standing committee report. Ime banu yawi mail injingatiang standing committee report pap kupay sa kwano, pap kupay sa kisyu o pap kupay sa kwalu nan sa bulma trail standing committee report kan. Kailangan Senator Edwin, floor leader. Chief Clerk. Standing committee reports number babki by Sakonulay Risa Kriyaw Mapit. Legislature resolution number FP by Abdul Sakonulay Risa Kriyaw. Sang Samnami Committee Judiciary and Governmental Operations. Kalangan Sansal may report what ni taklong sang committee in JN ko ipan po na sa chairman in JN ko Senator Edwin. Lahan Mr. Speaker, lahan piliw ka proyek ngayon tungkol sa karatan wow. O niyan sa water, tata sa ulungi kamtin chain ko, o padron lang kamukatiyo, mamuting legislature watran kak. Katoropo standing committee report, tapitay sa kuwano, 11 yal rey sa Korea o sa pulman kita. Saan sa lamang kamukito, kaya lang katiyanan maasanapan, standing committee report, papakipay sa kuwano, 11 yal rey sa Korea o sa pulman kita. Paros mo utong kamukito, masa ni Pwuhng, Masani So, kamagut po ita, tayo kat nan masa na po, ipan po na sa Senator Edwin. Lahan Mr. Speaker, dan kaksan sa lumaw na standing committee report what may tanong tong nan mumoding legislature what resolution number 151-22 resolution what Maria sa Walman Pohnpei condolence resolution and Gak Thailand Gak Patrem Katrulan Sbalan, the late Vice President of the Federal States of Micronesia, the late Honorable Yusuf Kun George. Resolution what iuya penanapan tato kauya tipsun the Tokyo makin kasalela April yang Patrem the national government o state in Kusay o yang batu gila Patrem Panay o ang sipalan o kasambal menet ay met me iman batuan
report ki Mr. Speaker kalangan. Osan Tuwinong kawawan report. Miyata masan ben report. Kariyaman Baktaro kariyaman tayo tingin masan ben report. Koros mautung kamagut masan ni Pwuhng masan iso kamagut poitaro tayo tingin masan ben report. Koros mautung tayo sabulman kita report Pahrek sa kono lebanyari sa kriyaw masan ni Pwuhng masan iso kamagut poitaro tayo sabulman kita report Pahrek sa kono lebanyari sa kriyaw. Standing empty reports number Babki by Sagisula and Risa Kriya Mapit Legislature Resolution number Abgil May Sagisula and Risa Kriya Sunday Samumigam Judiciary and Governmental Operations. Saan sila maaw na report what pinitag sang committee in chayan ko iban po na sa chairman in chayan ko Senator Atwin. Kalangan Mr. Speaker, nuwa women bill pata sa ulmi kamtin chen ko patuan long kam ketiyo umotin legislature watan kak tolaw katorobo standing committee report pap kipay sa kisiula ben yal riya sa kriyaw o sa bulman kita. Saan sila maaw kamaguto sang chairman in chayan ko Thailand katiyan ang masan ben report o sa bulman kita. Karos mautung kamaguto masan niya Pwuhng masan iso motion pa itaro tayo katkat na masan ben report. Senator Atwin. Kalangan Mr. Speaker. Mr. Speaker, nisokan mo motor resolution what itanlong ito ng momotin legislature what resolution number Abkilmay Saksilu Lepen Yal Reyes Kriyaw resolution kasampal what ay tanlong ito ng momotin legislature at ay yang Pahrek sipalan yang trial Senator Lepen Rahnwet the Honorable Adelino Edmond Katiyanger the Batoyanger nanes Silok Subur Oktober Isak Tuaw Riyakit Riyasak Riyaw resolution what Pilmen Pateng Pohnpei Ammelel Port Lepennet o Towakan and Waynet Atalyang Pahrek Sipalan all kasampal minute. Remit Mr. Speaker may man patuan report kiyan suot. Kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Atwin chairman in chayan ko miyata masan ben report Senator Ned. Kamu Kalangan kami Speaker. Monay ban patro ay man patuan pakita nakararak ay tunggal sakar misiklang kay puni wow and padang sapul mamu yang tunggal me patro ya nilang nan wasan wi alam ay tunggal sakaran wan kan kami main speaker wan ke five speaker lo leader ay tunggal wan ke logan lang so Honorable Senator Scottish yang padang sapul mamu committee and chayan ko apne mailer report में सांसल Honorable Senator Adelino Edmond Shirisho Leberin and Wennet o yang kasampal gi o ang sansal ng record sapul matay liupan o kasampal gi Olen Enginkehlap Olen kainak kausap way puko toto batawan waya takatin waya palilaut and sapulmet etong almaur and yay papa aramas Are ibilyang patawan kasampal kiyo patayang ay maluan Enginkehlap way apnamelal kitrail
Pwuhng ko kasanat kaisak me Engikehlap kakupurayar Shonu Sushin Weikan and Pilkitrailta o Pein sapwel makasante me and amen malpayer yang atrailo po onovatar and shailok lang paan kupuran Engikehlap rime imen batawan yang patikiyak irakasambal and resolution magtrail Kadkadaur answer what a waksang resolution chorus pit kasalaben Pwuhng ko kasanat kaisak William Tonway o kasaleda sa Wilman Way ay mulu ayamat ni aralap may Mr. Speaker nuway man patawan wiyata kamakit kailanting timasan po sa Wilman kita report nintuan na kapital lang ay Speaker. Kailangan sansal mayor kamagit magupura po in muna ibaan po na sa ma Vice Chairman in Shop, the Acting Chairman in Shop, Senator Pahrek. Kailangan, Mr. Speaker, pergi tipsawat sa banuya, tipsawan way pa kon eurana iman sansal ma pergi wan kasambalan atrail ananen kak abaliyata resolution what sansal ma option place nangalanta ay man barawan waliantik each kay ma siyang sign report what o barawan tam si siyota kono an so na sign we have kay de si siyota man yang sign and kak sansal trabahan ko burugan an record agit kan ma siyang sign and sansal ma Rahnwet ma tipsawat doi o a place nan kalantar Rahnwet ko iya karwaro. Kailangan Mr. Speaker. Kailangan masulaan masa na report. May motion in return to masa na report. May masa na report. Masulaan ay ban po na sa kamagit mamiyak dahil return to masa na report. Koros lautung kamagito masa niyay Pwuhng masa ni so kamagit paitar tayo return tiar masa na report. Koros mautung tayo sa bulman kita report PAPWARESOU sa kisu lebihnya riya kriyaw masa niyay Pwuhng masa ni so kamagit paitar tayo sa bulman kita report PAPWARESOU sa kisu lebihnya riya kriyaw Rahnwet. Kamu Chief. Standing committee report number PAPWARESOU Kuanulai Risa Kriyaw Mapit Legislature resolution number Pwuhng Pailan Risa Kriyaw Sangka Committee Judiciary and Governmental Operations. Kailangan Speaker Pampona sa Chairman din Chayan ko Senator Pwuhng. Kailangan Mr. Speaker isungan mo mote bibilmen bata sa Hulmi Committee Chayan ko tuwan yata kamugat talangkak tulaw kataropo Standing Committee report PAPWARESOU Kualu labinyal riya sa kriyaw o sa kunman kita. Chance lang mga kamugutok tayo ng katiyanan masa na report PAPWARESOU Kualu labinyal riya sa kriyaw o sa kunman kita. Koros mautung kamugutok masa niyay Pwuhng masa ni so kamugut paitarok tayo katkat nan masa na report. motion to close debate. Kailangan Mr. Speaker Muna iban batuan tolay main konang train triangki ngelalan committee o main legislature what trial sakar misik work uyapan totok me trial ban atap Rahnwet yang mun karwaru main apil konang trialan ka kanawi law Murin state funeral o nagnagtian paluwaran Kumpaka Pahrek, the late Honorable Edmund. Apwagi karwaru pentotok watran kakyang patram ususin December yaisak ay lasin ran magtraikak and napali resolution what om kalangatan vacancy. Re imimin patrawan uyagi supplementary sakarmisik elebak peran put Net penai o net wagi karwarun totokot o wagi yansu ai karapewat me LR
number epkili may sakpayo laban yal riisak riyaw ansyo wat report wat song ani tanlong tong na momotin legislature wat wen gak kasalalang kabana mamiyayar vacancy yo Rohng eu sharing wainet pagkamanan gak tolaw uya sapul me pugo o kalangata vacancy wat wen gak pateng ususin December yesa kaimat meimen ulian kiti sa committee in chain ko report kilo logotong nan momotin legislature wat kalangan Mr. Speaker Ariaman. Kalangan kawewe o kapese mepitata report masulara iban ponese kamagatiyo me miye tana lutunguti masana pen report koros me utung kamagato masani ei Pwuhng masani so motion paitar o tayo lutunguti yan masana pen report koros me utung tayo sabulman kita report Pahrek sa kwalu laban niya riyay sa kriyaw masani ei Pwuhng masani so kamagit paitar o tayo sabulman kita report Pahrek sa kwalu laban niya riyay sa kriyaw Rahnwet. Chief. Salam, Mr. Speaker. Masalah Raiban Ponese, Lord Leader Apram. Kalangan Speaker kasabay Legislature sekarang wow. Mr. Speaker, iman bacawan sekarang mau kesempatan wo pagik challenge suspend order of business. O ketiang ban nembe seksilu mayai unfinished business. Ariaman. Sansala mau kamagito, sansal memia karyaman pen. Kamagito, karatak taikat ketian to nembe seksilu yai unfinished business. O iban Ponese, Chief Clerk. Standing committee report number Babki by Sexlula and Risa Kriyaw Mapit, Legislature Bill number Reupgrade Waisak Walula and Risa Kriyaw, sang some committee on resources and development. Kalangan Chief, sansal me report what need taklong sang committee in R&D, Karateban Ponese, Chairman in R&D, Senator Walter. Kalangan, Mr. Speaker, muna ba yang pacheng o yang uya pachowa itu sekarang kay paniyo wow ang kak pacheng sa pulmumi melapapetar moy siang Ngilen kapratanan wasan uya lamalamang Mr. Speaker ay chungal wan kung kamu wan ko Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, wow lapang kupuran Honorable Members kan chorus o pacheng kamu yo leadership wan ki chorus mayang pacheng chairman gallery o chorus mayang Pohnpei mayang pepeyan sa mga radio. Speaker po yung ka sa mga committee kirtaan payan way ang maway man pachon ng yataw kamagid o kamagid mamotan po kata report Pahrek sa silula binyari sa kriyaw. Ariaman. Sansala mau kamagit san Senator Walter tayang katian an masan ben standing committee report Pahrek sa silu laban niya riyay sa kriyaw o sa pulman kita. Koros mo utung kamagito masan iyay. Pwuhng masan iso. Kamagit paitar o tayo katkat nan masan ben report o iban po na si Senator Walter. Kalangan Speaker, ipahan siyang ki committee ipaki yang ay Honorable Vice Chairman o karusian Joint Committee and Sawas was a message then. Speaker report Pahrek sa silula binyari sa kriyaw itan kamutan ko sunnet riyap kitway sa kwalu labinyari sa kriyaw. Niralap may Mr. Speaker kamutan ko sunnet watch sungosong kapachang chapter silu o title riyay sa kwalu ng sa Pohnpei Code magkatan ki pilot agriculture projects. Niralap may Mr. Speaker kusunat watch kuskusay lang pilot projects o may pangkukutan ng Pohnpei. Sa isa lang mga committee chungalan kita kubur mata-mata well sa chungalan ko may pitata food security. Iwasan mga committee po kata kusunat watch o mensay kilong nan mamot watch. Sa isa lang COVID-19 lal Pohnpei o kepesampapon o kasalata me wasa soichar kanan o ngewewey may food security. Ay wasa me committee po katayo men po kata pilot projects pwaki sa isal me Pohnpei inanan
dependent ang imported products. Nan kamatawach mang Mr. Speaker sa focus ang kachor o malak. Ab melal kachor. Isa lang mga maranat kachor apal. Pwede importation. Dependent on importation ng kachor. Kachor ay sa watch tasan chalawan sama. Rancho yo kan silu sama. Pwede import. Speaker, Salmo Committee, tola ng korong-korong ni Chulay, limaw Pahrek riyasak o akar Luka Taraktarin R&D, Acting Chief Division of Agriculture Department of R&D, Assistant Attorney General, Irail na umon committee ni Chulay limaw. Ang kaksainsal pa ang kupuran legislature ma ucupan kosan natach malap. Karusian ma umon committee ucung kamu matawach o kasik kamanaman lan kosan natwach pagi anan masainsal. Speaker committee taulanan executive o kupuraw kapana ma project watch ananer taula o sepaki pan kupurkan karusian pokataro poch kamanala kosunat mamaya ni kayo o karyawan watawat may Mr. Speaker. Ay match may kak chiyang kayo sa karkita. Kailangan ko Mr. Speaker, kailangan ng members. Kailangan Chairman in R&D. May ito masinapin Motion and report. close. Kamagutong tayo na itong masinapin report. Paros mo itong kamagutong masani Pwuhng masani so Kamagut paita tayo itong tiyan masinapin report. Paros mo itong tayo supplement kita report pap kapaisak silu labniari sa kriyaw masani Pwuhng masani so Kamagut paita tayo supplement kita report pap kapaisak silu labniari sa kriyaw Rahnwet. Standing committee reports number Babki by Sapwekeikat line raise a prayer mapit. Floor motion relative to CFC, Southern Souwi Resources and Development. Sangon mo mo bilmen po na sa Chairman ng R&D, Senator Walter. Kailangan Mr. Speaker, sa karamo sa pan. Speaker, yung kakpa committee, yan siyang kayo, yataw kamagit, mamotan po katakataro po ay standing committee. Report, pap kapaisak tayo, laban niya raise at real. Amen. Sa mo kamagit sa Chairman ng R&D, tayo ng katiyanan, masinapin, standing committee report, pap kapaisak tayo, laban niya raise at real, sa bulman kita. Koros mo utong kamagito, masani Pwuhng masani so, kamagit paita, o tayo katkat na masinapin report. Senator Walter. Kailangan, Speaker. Speaker, report watch, itan ilakiyaw sang Honorable Vice Speaker, Senator Makar Michael, may lagi committee and kak tawyang nan o rap o sa mga investment yaw may Caroline Fisheries Corporation. Kamakatwa ilagi ki R&D and yung CFC o sa mga 14 CFC kan o ma-committee ka krapakita investment kan o ma-investment ka kamawla. O niya isa watch ma-committee ka kayo ang CFC o pil kamawila apol pen CFC ko san ma CFC uya state owned corporation yo. Committee yang kop ko mang Mr. Speaker o committee akar ni August ay sa kwalu riyasak riyaw Luka CFC Manager Marco Camper CFC Chairman of the Board yay Mr. Johnny David niya sa watcha Luka Executive Executive wala pa Executive dan CFC yay Taraktarin Finance may Japan sapong umon kami tirano Chief in Finance o Financial Advisor Mr. Kelly Keller
Speaker ni ako sa isa kwalo committee karong CFC o board members kan amonay pan para kiway report cha inkak sakar kita cha CFC uya state corporation yo cha supplement ke percent paisa kayo camper family me chungalan ki dua kau korus ni nan korong may Mr. Speaker mia bagi orang lab kawasan pen korong wache pitata dividend a CFC o board pachowanta taropoyo mon committee me uya report pen dividends asaisan nan report me sang par yagit isak wano lad riisak riyaw dividend shares saisal nan report niya isa wache committee kalalapak miya nan report payment yo February isak riyaw me pacho ni $500,000 kami tu kalabak ren medal finance ma $500,000 which yang miminan budget projection me pacho dito rachel ong budget 2023 and kak sa long kan kupurakan me 500,000 which soche yang miminan budget reflection may soche ban sapung iyaw irremediable committee piltirata niya isa wacha mang Mr. Speaker committee ilaki ki finance treasury and kak reports tong committee pan kak cross reference on tama CFC pachowan ng committee essential ma CFC report ki ma 2018 miya dividend cut and kak sakar kita pan kupurakan ma sangnan lecture in treasury soje 2018 report nan treasury miya sa payrair o bookkeeping nan pungan CFC o state treasury me report watch committee inanan concern ki essential me sa ulmachay dividend cut kan cut based on yield of the corporation palir riyaw report ki song riyaw mang Mr. Speaker committee kamelala me sa shairer inangan floor motion no sa letier tama ko ng matsakak report ki yang kachkachwach ano yung sa wacha committee mayor audit resolution yo sa pachowan long ayo ime panitan kanaknak lang report watch and wow mang Mr. Speaker ipagmamot watch an atap report o Pukata o Katlamor. Kailangan ko mo, Mr. Speaker. Now, Chairman R&D Senator Walter, Vietnam Senator Report, Senator Movic. Kailangan, Mr. Speaker. Mulai banyang pato ay tunggal Sekretan kay Pwuhng huwawan patong kami to young year. Wawan kan kami, Mr. Speaker, Vice Floor Leader Senator kan korusya o korus niyang patong. Mr. Speaker, I kapeng report tama miya po utan anana panen miya and auditan and Pohnpei State Regional Investment nan CFC. Ibilmen clarify point yo me ikamelele magtailanane to katama email Pwuhng me CFC is a state-owned business entity. Own company. Pwegi tuwanay wewegi CFC is a private company in which Pohnpei State is an investor. There is a difference. CFC chapsang ni Milan Campera Papa chap to Pohnpei wiyata CFC or Pohnpei State through during Governor David's tenure niya governor iyan sa Pohnpei State Investment Company. Aramoy Thailand anak Thailand cho katamaw mwana Thailand tau-tau ibungki na miya disparity nan tama wiyawag Thailand ane audit nan Pohnpei State Rail Investment. Ari Thailand ane find out ma utan melel it's a state-owned company, the private company. We may work it's a private company. Pohnpei State is an investor. Kalangan. Senator Senator Edwin. And gagaja sa Mr. Speaker, kachayan machapeta CFC. Seed funding was 13 million.
Chepsang government. Kaitik Marco, kaitik camper family machapita CFC. Repajoto CFC miya your mind, Mr. Speaker. Engka clarify point Madam Movic Kasaletaw, yikchen machapita CFC up camper came in after. And gagajay chairman and board in CFC or management in CFC. On record, Kasaleta CFC is Pohnpei state owned. Kailangan may specific. Kailangan KAPWARESOU na daratuin. Kami. Kailangan, Mr. Speaker. Ito wow, kapingkian committee NRNT report Kasalan memi. Manito sa may Korea mo ikila ang corporation nyo magkatayang Motene tayang we are shareholder. When I say Salma, niyan corporation was taken we are with when nan pumatay lo national government. Are amon niyan siyo amon 50-50 on corporation with. Koto lelangan siyo yung Mr. Camber, Pelete Pohnpei o manage Paliwat o Muena Zanzalma, Muin Korean Corporation, Fisheries Corporation, Goras Israel government Pein Katanga, Utana fail or is failing. Pero ibil kabungin Mr. Camber will may invest pay na money o niyan sa water yang pateng o katanga corporation what o answer what essential mo me corporation what mo connect mail out around to you amazote foreign investor at essential mo Rahnwet niya sa material pay kasal la MMO. Apa sabi yung Korea mo ikila nan momon partnership magkatayil yung kupane. Jito ko yung momon na tayo lose na tayo share. Paliyo ni rail share la laut la. Pagi taman sinanso kis okolo 51 child 49 murai kan amet to find out na Israel share ni about 41 and Israel near ni there's a difference between evaluation of shares as opposed to actually losing your shares. The evaluation of shares okay, the shares value what to the only way value banka gain more shares magkatay net kiyang later share ko kurang ka gain shares ni someone mo magkatay niyo magkatay o tata lose share kay how can we lose shares when we haven't even sold any of those shares on value when got gain more leverage on damami. I think Camber Pahrek CFC was a lifesaver to CFC. In some ways, somebody outside the government when got invest in corporation what if he lost out it's his loss karata pangwiya wana kak corporation what and no are ako lelan so kis magtrail managala namin yung legislature matrapin dividend pay itong Pohnpei siyang niya tribal concern kita iya trail pay siyang ng corporation what tribal niya ibil trama na so kis magtribal metawata agatray so net kila ni trail share ko net kiyang rail at ame pilpuratong trail
we na bil settlement Pohnpei and net kiyang. There's an advantage Thailand partner and right. They will be listed as a local company or benefit of a local company ban associated. More I concern it's not about answer what CFC foreign investment you make at Kadkadaur, you know, I actually wanna Taiwanda kapanga Israel utan mel masuk Israel step in mo cooperation with utan mel o when dividend kay na Israel aliale ko to mo in Taiwan lose nation ka o shotok singkapai kis Taiwan already. At least we were starting to get something out of it. Mo in tama ka Thailand of mel state government o mo CFC Corporation ma Pwuhng kan melel Israel alleged me rai Pohnpei state Thailand rapaki ma melel Pwuhng to teso mo Thailand investigate reo wagi tama kapar so one amount kay me tane Pwuhng to try claim that they should receive Kami should end up Ramasman pocket money somewhere. I'm not saying we are. Abma eu pali bang claim Pein eu pali claim sutra aleti. Aya centro. Ai wasau me I prepare me mo in Thailand mo look more in depth into it because Thailand lang ya wasau mo ni but that's state money. Heaven forbid somebody pockets that money. I want to state for the record, the Camber family, trial partner and trial partner. Try concern on answer what you should remember the next oversight we are Paliwat and a trial share initially about 38%. They shouldn't let Kila share you. They're gaining shares while we're losing. The guy who has the most shares has to say to the corporation. A trial partnership or woman share structure me miema yawasame mo mautan nani no me mieu koneng no you one mie when puketi me yet ni trial chairman agai di trial va miu Murana show you a trail track okay in a share to we did sell them some shares. I don't know. But more you got sapung ma a pepem we must have Pein Kisang a share. But you know when Pein trial, trial organize share, Makabil Mianum Share Credit Union, Pohnpei Credit Union up. Because the Pein lose no share go. Unless the key corporation share go, they will find some and share when Kalauta share. He was a man, young Patrick young Mamas and Rahnwet, Mepip. Supplementary corporation what he Pwuhng that 13 million chairman in R&D Kasaletao, that's a lot of money that we invested and we're so fortunate that it's still alive. Relationship na miya ng pumatayal mo inagis etiet dahil anane
Tainana in some ways and near transparency. The trail PP Kasalagima Yakatapena Trail Pattern Partnership. I met women Batkiyang, Mr. Chairman, or voice a Kaping Corporation with Ravnian's water voice a concern on Songai. Based on Tami Patrawan Workisang administration mo waka woman oversight kay magunguyaw yung kaliwat. Kokoto leltong standing committee report tap kipay sa payo na pilyal reisek riyaw may purya maigi na trial share puputilaw lel one shares that we have today. Knowing that we neither authorize the sale of our shares, we lang gain, ayat mawiyaw. Kailangan, Mr. Speaker. Kailangan, Senator Yohanes. Kailangan may Mr. Speaker, kumaway tungkol sa karatan ng kapatapat. Speaker, ay tungkol kapungong, ay tungkol Chairman, Vice o Committee. Essential ma report tete o essential amaw ma committee trotro kilong nan molwat Rahnwet. Mia kawit. Gamelele ma legislature ba na top report o tunga takawitin committee. Aban katwala la mekot kasambal. Malmangi puriya mo igila at ay liyang shareholder ang CFC. Itabi, ipatruwal lama-lama kasantimaw o ay kapungang legislature na isawo pag-investment kasambali o maratabiyat. Riyay kami lama kangang legislature kan may irak to. Mia kaparapor o likilik makareta isu troto parata mawiyak question ng CFC. Ipatuwan wewe ma Milan uya sapul matay tronto to. Apo kulaw lelan sa uyaw. Olo sapul man kita tungalan gila stock mo kayo troto. Transaction mamia sangan sawo kukoto utana nanin investigation and uyaw. Shorter investigation ye uyaw. I kamelele ma liklap ma legislature in an sawo kukoto le Rahnwet I mamia. Ay tungol kaping Rahnwet po report yung essential nan molwat Rahnwet may Mr. Speaker. Essential man ang kangal legislature kan. Oten uyapan report kasampal ma wasiklong ito nan molwat sa nga rentimet. Essential nan report mamia payment kay uyaw. Essential sang chairman ma last payment CFC kasaleta ma payment niya apnan sabol matay record shoot bill 2018 bill missing or yay mo committee recommended Thailand aleta report o trial utungata resolution and audit mapanuyaw ikamelele magtaypan utungata report yang aki resolution mapanotit muranotit resulto aktail ka kaklasang mat ikamelele taulul ma investigation na nanawiyaw apmailan mangi lik ma legislature sapulman kisangan sawo koto yay makareta lapalan pay kasal niyanan CFC.
Ikamelele me uyapan Mr. Milan at takeover CFC bilkak sangator Thailand government. My investigation ban uya ban katiar kata. Ibakara tamang Mr. Speaker. Iman pagita Thailand. Jangan mamasan pan report. Pagkatay ban syariah kita. Speaker. Kalangan may Mr. Speaker. Yang Ano pachang ang chancel mo makamagot yung mayor? agak pachang ma. Pona sa kamagutan man pona sa mga Senator Net. Kalanan kami speaker, itu ngal patrawan motomot, pimen patrawan tiang ke kapeng, riat kangen kapeng kan, kapeng kayu on author and floor motion, karyawan kapeng toka chairman, vice chairman, vote committee, and committee and ketan by anyway. Keseluruhan kapeng men patrawan patran chairman and chayan ko kapeng giyang penene wo kamper penene SOS 911 on CFC o report nenen kasilil wikak pil patrawan tar me miyer marain armas kagar mahasani ta patrawan ni nan Pwuhng roteo ni patrawan magil light at the end of the dark tunnel. Irakayo nan par ria kita isa kisu Disember ponangin pakisilu 1 million I share win mo. February isa kisu parat 11 million. Magmail ban keten tek nan pungayakan dan parakan ematikit imay natataban katiyara tama tikitingi o mibilman patrawan kair ki tungal iran kapatapat melel kapengo kaininin timing my Mr. Speaker we giniman sompong in November we lamalam takasukulyo ban uyawe nan sabon waikaw may ban pit smart investment. Arma tel ka pilter kata bu Thailand ka kan mangyata o kamu pagi reni rail ka may ban William la Kadkadaur and so on pil rob ma tama sa wil material share te 11 million worth ta ma so banut nitric Winnie Soban Mausang Tamemia and so on. Iban patrawan it metro Enginkehlap on chairman, vice chairman and Otawakan Korosong RNT Yangagi rail come sign sure sign Sotrawiyata Megot po and so magtayban Kamanala trail ko Rusian. Speaker Iman patrawan il floor on financial wish and pinin ko Senate kaysa kay Senator at side. Kailangan chancel may mayor motion in return timasan pa magupro iban pwede yield floor excited iban pro na siya nga entertain motion ng movement. Kamu Senator excited. Lan, my speaker, ang unay pacho ay kay Pwuhng sa kartang wawan pacho ang siya sa kalap ko Pohnpei umsak wang ko como speaker Vice Speaker, floor, honorable senators, kano koros magpachang chairman sa much. Sansan me yang committee in R&T, ay katungang chairman Senator Walcher, Vice Chairman Senator Harris. Ito wasagay ma nag-spay kasal kay nan out-pen report up. Makatungyang penini camper, melel investment na uyawitara, sansan nan report 200,000, 400,000, 800,000, $250,000, $500,000, 400,000. Karanyang 3 million rapaintor Pohnpei State, katong kiyang rail. Sa investment type riyaw, capital gains, sa makang invest ng 401k, mutual funds, real estate,
stock and bonds. That's one type of investment. The second type of investment, cash flow. Member cash flow can pay either monthly, quarterly, annually. Sang right dividends para kumpanya tok child mangkan. Wasa may pay kasal iyo. Sang kichay partner nan abe. Karena sebab mangayo Senator Walter sang kipen na business yo. Ay pay kasal kiyach business. Ay pantang Senator Walter. Nan mga tarwin ay account non atitinong Pwuhng. Extra fair. Abanut na ipan use na account no atiti. Panaychay Pohnpei State. Eri was a mayor commento. Chairman la wala third party. And not it. Kainten pay na child. Payakis conflict wasaw. Wasaw dyan may tani pay kasali ko. Deloitte and Touche rakak certified balance sheet. Ay isa sa machay kak certified balance sheet. For me out of school cap. Ongay street charge tama ko nang atat ki. CFC bankrupt mo impact silu. Kayo kapili kacanga Salaman Karyaw or kasilo bankrupt or camper Pein sang debt. Invest well on money yung wawita. Based on dividends ka, the companies from 13 million, 50 million estimated right now. To buy their shares, utarapang kang nachikila right majority shareholder for Rem Invest Loud. Out the pen reporter, ijimiyang pagkaran umwatwacho MLLA chairman ma siya piltama third party ang kakatik po ang niya Pahrek lalo po ang kusocam spice lalo po chay langgi pa na business ma chay siya yang anggi share nan CFC chay kakatar ni chay atit asanggi chay anggi pa na taki chay lang pilta yung third party ichamach speaker kalangan Senator Excite ikamelam resolution you forthcoming irakan may mamasa ni irakasampal kayo tayo kakapali non-resolution mepan patoto morin Rahnwet. Speaker. Karo ito iban entertainer motioning tayo ang retung timasa na pen report Pwuhng payo labniya riyasak riyaw koros mo utung kamaguto masaniyay Pwuhng masanisyo motion baitar og tayo retung tier masan pen report koros mo utung tayo sa bulman kita report Pwuhng payo labniya riyasak riyaw masaniyay Pwuhng masanisyo kamagut baitar og tayo sa bulman kita report Pwuhng payo labniya riyasak riyaw Rahnwet. Legislature Resolution number V6AH Legislature Draft A, a proposal for a resolution expressing the appreciation and gratitude of the Pohnpei Legislature to His Excellency David W. Panuelo, the President of the Federated States of Micronesia, and to the governors of the 4 states of the FSM for their diligent organizational efforts which brought about the memorable exhibitions of the first ever Micronesian Expo 2022 held in Pohnpei for adoption. Chancel mo report may tanlong kamumutan resolution with pay long sang committee in R&T karday pampona sa chairman in R&T Senator Walter. Kalangan Speaker wow sapal ninsangan mo siya may Mr. Speaker mampachuan mo yataw kamagit momotan ukataw kataropoy LR number 147-22 LT1. Amen. Chancel mo kamaguto talang katianan masinaban kamumutan resolution 147 labniya riyasak riyaw LT1 o sa bulman kita koros mo utung kamaguto masaniyay Pwuhng masanisyo kamagit po itarog tayo katkat nan masanaban resolution. Senator Walter. Speaker resolution watch itan sa Pwuhng Legislature Kapwinglap Kapwuhng mulata ko ng FSM government 4 states koros mayang pachang expo korusian yang kapayat tatatawag wacho dengelengan ki sang ni kasalapan sa macay chiyak ini yaralap mo mang Mr. Speaker kumkupura kwa miya floor amendment yo kamiti pampachowan long anuwa mampachowan uyataw kumagit momotan pukata kataropoy floor amendment
opkilimesa ka ula penyar reisa kriya pagkarian. Kariamen. Sansala mo kamagit mamiyak Thailand Piltek Floramen men of Kilmesa Keo Lebanian Riesa Kriya Koros Mautung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit poitar masanaban Floramen men Kalangan speaker Floramen one match pangkapacayang aja ni mun resolution watch special session session ma tete pasensal ma tama paconan resolution raksang tama session ma chay kachkat lala ay ma Floramen watch kusilang kalangan Motion closed. Kariamen. Sansala mo kamagit yung Thailand Rutung ti masanaban Floramen men Koros Mautung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit poitar Thailand Rutung tiar masanaban Floramen men Koros Mautung Thailand sabulman kita Floramen men of Kilmesa Keo Lebanian Riesa Kriya masani Pwuhng masani show kamagit poitar Thailand sabulman kita Floramen men of Kilmesa Keo Lebanian Riesa Kriya miyata masanaban kamumutan resolution Sansala mo kamagit Thailand Rutung ti masanaban resolution Koros Mautung motiono masani Pwuhng masani show kamagit poitar Thailand Rutung ti masanaban resolution mona tayo man taula usus iban rule me required duplication and sality o LR number of kapaisak payo te kapaisak issue Lebanian Riesa Kriya yalar LT2 kamu chief usus Pagi sansal me resolution yumek tabano choose ni ususin pe. Koros mautung kamamatan resolution of kapaisak issue Lebanian Riesa Kriya LT2 kawata ni lima palimaun Sansalama makoros utungata resolution Kapaisak issue Lebanian Riesa Kriya LT2. Privilege motion, Mr. Speaker. Kamu Senator Ned. Kalangan ke sabali tunggal sakaran wow. Kapinsale talayo nanwen matelanim kom kubura poya kai kit dan wilian ketalanan kapi abel ban kapinsale talawa kai cincilem kana kai lawian lamana. Kalangan mana-mana ipakar yang main speaker. Speaker. Maktail, may bang katagtail sabsabulman kita korum mau. Amasyo ay man pagkumailan kat cabutal ng kakamsak sabulman tayo tatok. Kalangan kamu Vice Speaker. Yang privilege Speaker ay sakawa kuburan talaga sinama ay utana kasampal. Lolo ay tumalangkal. Ang bagi kasampalan resolution na ananin na laltaranwat ay atoan magdahil kubur pa na o apalila resolution ng kaloktan tao ni motionew ang kakabantala resolution tri kaktail apalila sang mas mutan ananin na paltaranwat mo naral pan katatapatota. Mr. Speaker, kamu Senator Edwin. mo mayay mo ibindagita ka tayo ng kamanala resolution rayaw matoke yang tayo lo po. Essential state funeral ban tayo ban tola lala niyet niyang waya siyan totok re na may tayo ban aleta Current Vice Speaker ay man kapatayang resolution rayaw wang kakapulta sa Speaker. Kalangan motion ba Speaker Pampo na siya? Speaker. Dahil kat pa unfinished business. Speaker. Kamu floor leader. Kamu kupure jual wow sapal. Iman nuwaw sa karamoto pasumyata kamagutsahan suspend order of business o katiyang ban resolution calendar. Diyan salamat kamagutok tayo ang katiyang pan resolution calendar. Koros mautung kamagutok masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paitarok tayo kat pan resolution calendar. Legislature resolution
Number April May Secretary Legislature draft one proposal for resolution in memoriam of one of the nation's prominent pillars, Vice President of the Federal States of Micronesia, the late Honorable Joshua Paligan George, and declaring the utmost grievance and profound sadness of the 10th Pohnpei Legislature over the nation's tragic loss for adoption. Chancellor Mao, patawatan bangan resolution mo to iban po na sa Senator Atwood. Rahan Speaker, niwaw imen kamukit trailan kaktaulaw kamanata resolution kasumbal. Chancellor Mao, kamagutok dalan katlanan masan ben kamamutan resolution of kilmesa ke ula peniyari sa kriya ulti wan. Koros mautung kamagutok masan iyay. Pwuhng masan iso kamagut paitar oktay katkat nan masan ben resolution. Motion and close debate. Chancellor Mao kamagut dalan ratukutin masan ben resolution. Koros mautung kamagutok masan iyay. Pwuhng masan iso kamagut paitar. Pwuhng resolution yumat aktay panu choose ni kau. Koros mautung kamamutan resolution LR number of kilometer ke ula peniyari sa kriya LT1 kawatan in lima palimaon. Chancellor Mao makoros utung atar resolution wood. Rahnwet ay kamanala resolution of kilometer ke ula peniyari sa kriya LT1. Legislature resolution number April May Saksalula and Sakriao proposal for resolution conveying a tribute to the life of the Honorable Senator Adeline Edmund, Labrador Netch, and expressing sincerest condolences and utmost respect of the 10th Pohnpei Legislature over his untimely demise for adoption. Ikal pampona sa Senator Edwin o kamagut. Ikalawan Speaker, muna Chancellor mo resolution words me ban itan resolution yo nagatrail o en bil Chancellor me niya treban katiyang nan state yo funeral yo ban treban katiyang when kak uya kisen totok ng rano ay men ya ta kamakutiyog trailan kak katlaw kamanala elor kilimesek silu dapat nial riesek riau sabulman kita. Riaman. Chancellor Mao kamagutok dalan katianan masan benalar number kilimesek silu dapat nial riesek riau kamanata. Koros mautung kamagutok masan iyay. Pwuhng masan iso kamagut paitar uktai kat nan masan ben resolution. Senator Atwood. Mr. Speaker, muna essential tipsu kasampal wat tay nanantiyan utalang ka kamanata Rahnwet worki essential magtayban katiyang na state funeral niyet tipsu nda tawat ran ka kuya sa Pohnpei kasalapan atalyang patru kila o patra may malu na Israel kanay na yo melal put lepan na ruwainat bang katiyanger lole eri imat mi men patron kalawan Mr. Speaker Kalawan Senator Atwood may kuproya mo na iban po na sa motion in return to masan pero kanang may kuproya way pagolan kan mangi out of an airway question resolution magatin kuproya way kak po na sa chairman kak poran kak at least kata-kata mangan kusunet kan the resolution kan. Wagi essentialer kawe open resolution way pampo na sa motion in return to masan pe. Koros mautung dalam return to masan open resolution masan EA. Pwuhng masan iso motion paitarok tayo return tier masan open resolution. Koros mautung tayo sa bulman kita resolution of kilometer silu labanyari sa kriyaw kawata nilima parimount. Privilege motion, Mr. Speaker. Kamui, Senator Nat. Muna tayo bangkat lan na sus. Ni wow men patron sa kare tal koros.
Dalam sapulman kita pilih, okem saglan moment of silence. Mohon dalban usus kila resolution. Itu ngal pag mo. Chan salamau pag mamia o iban wow nakiyo kasambali ke Thailand komalti sinlabnan show the moment of silence on late Senator Edmond. Kalangan Senator Ned umulian traitia ro kamagut yung makasambal. Masular ak trail ban katla mo trail ho nituwan ay aleti trail koros utungata resolution of kilometer silu lamania riya kriyaw. Rahnwet trail kamanata resolution what. Legislature resolution number appeal may sapay lai riya kriyaw proposal for resolution determining and declaring that the seat within the 10th Pohnpei Legislature, which was recently held by the late Honorable Admiral Ngilen, is now vacant, and hereby transmitting a notice thereof to the Governor and the relevant government officials for appropriate action, as mandated in the Pohnpei Code for adoption. Kalangan Speaker Pambonasa Chairman Edwin. Kalangan Mr. Speaker. Bil betul nuyair mau amelel bil tungalan kuwa niya suwota leo kapraya kata tungal sakar misik kuwa ki kusun betul kuwa no karwaro kona nga na kualitasang kuwa ki maso ay ilasin ran trail ka kapalitasang kuwa nga kiyang katra mususin December riyasak ay karape wat Naiman betul ulian kita sebelum kamitin jen ko nuwao betul long resolution kesampalut LR kilometer payo level yal riesek riau Thailand kak sapulman kita. Langan Mr. Speaker. Biar karyaman pen motion Chan salamau kamagitiw Thailand sapulman kita. Tegatianan masa depan LR number kilometer payu dan penyari sekriau sabulman kita. Koros mautung kamu kita masa ni uang masa ni show. Kamu kita paitar atau terkat nan masa depan kamu matan resolution of kilometer payu dan penyari sekriau. Senator Edwin. Mr. Speaker, yang sunuk terban kaman data resolution wat muinaban kasalalang kemenama EU share and legislature what melel share yo me pembakapatai yang atai honorable Adelino Edmond me uya be me usus tosanan we net tentar wagi Maya pulisang ni Filipin kauno anso wat resolution wat bangka selalang opsim kamna meser wat renta o Mr. Speaker ibilmen tak ni anso magdai bangka manata resolution wat and ka kuya priority paliay ka watar me rawat uya lasin ran pen ka lel talang opsim kamna kalangatan serwat dan kak yang patreng o ususin December riyasak ay mawat may iman bagi kapatrayang tamasan sa ler toka resolution at kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Edwin miya masa depan resolution. Pagpagtar o kuriman tayo rutung ti masa depan resolution koros mautung kamu kita masa ni Pwuhng masa ni so kamagit paitar koros mautung Thailand sapulman kita resolution number kilometer payo na penyari sa kriyaw kawadan hindi mapalimaon Chan salamaw koros utung ata resolution of kilometer payo na penyari sa kriyaw karata Rahnwet tayo kamanata resolution mo
Meter resolution, Chief. Salam, Mr. Speaker. Speaker. Come with floor leader. Floor leader, come with. Kalangan Speaker Iman Pacuan Subject to call. Tay Chapal og tay Kadkadaur pil calendar. Tay Kadkadaur pil calendar. Point of privilege, Speaker. Come with by Speaker. Kalangan Speaker, mainan point of privilege kayo bagi weekend to kaunapen kasarawian late honorable Etman, pangyaw time pansan salang memperkan. Kami rela makasanapan wiyapan apalkan pangyawinan wiyakupurya wang kecil meluatin leadership. Apan pilkakadasan salang members koros main kapat makatailan nakatlalen insut tuwa tatama katailan karyon kapna pan kamur kiyang atay. Ay man patawan sakar kuyo pilnan privilege wat iman yata motion talen kakran malati o subject to call. Kalangan essential memir kamagutiu mie hamoni ban pone sa kamagito may kuproya po yung kulianti option speaker o uya melal etungal kapung hong APIL President and 39th General Assembly Senator Net kapung hong host chairman Vice Speaker Michael kapung hong talakat ta Senator Simina pil kapung hong host committee kan, subcommittee kan, melal ong Senator Call, maapali protocol, o iyo Senator Loyola, o Senator Walter, maapali logistics, Senator Harris, maapali safety, o health, o Senator Leka, maapali palian food o entertainment. Mamiya committee may manokayasang may nakawait, melal toke trial senator kan koros pui ka melal MNM senator patrang chairman kan may patrawantar o yang sewasya tatakut dan kakatasan salang katuat me nitungon ay kasawi sabal trial host General Assembly in APIL ininin pui ka melal nitungon ay yang ay patrang APIL Assembly meeting kan uyaw kuam seipan palaw dan kakatasan salong melal APIL President o Senator kan kalangan ng kupramail o sabal matay tatok mabitata host inin po ita Point of clarification. anytime sa kala pinagbibulianti APIL President o kapyung kiyang taunar kan tasawas kan koros magtay will receive siyang business kan o naman sa Pilipil may yang sawas kita sinsen o in-kind donation kan me chance lang trailer kalangan ng kupramay Speaker.
point of information. Na kamu Senator. Kailangan saya Rahnwet Rahnwet block tabe niat pur yalite niat Taliban sa Pwuhng state funeral. Siya Senator Yohanes na ululian trial o panay o iba ang waitan Senator Yohanes. Siyang syantir, ito sa pulutan program. Panay pa kumarakap, niyak sinansyaw ko sa kakiyang minan program. Kung kakuyara, ulian o luyara ito, katunga, legislature. Speaker, Na ang luwan, ang uliapan legislature ang Pein. kembal mamin. Kembal minute.
Lero ipan po na siya kamagati yung mamiya dahil Rahnwet o subject to call. Koros mauchung kamagato masaniyay Pwuhng masaniso motion paitar o dahil Rahnwet subject to call. Kailangan ko promail senator ko. Committee on Finance, non-conference room.